Dakle, postoje različite vrste poveza i povez se kao i ostala primijenjena umetnost razvijala kroz vekove. Evo da kažemo, zašto si ovu knjigu Ovo zakonopravilo povezao baš na ovaj način i stavio ove ornamente koji se sad radi? Ta tehnika rada mogla bi se i nazvati korični povez, zato što su korice odvojeno urađene, a odvojeno knjižni blok. I onda se spajanjem spoje ta dva elementa u jednu celinu. Inače, kroz istoriju, pa negdje možda do kraja 19. veka, korice i knjižni blok su malo drugačije rađene, jer su korice bile organski sjedinjene sa knjižnim blokom, a koža se onda na kraju presvlačila. I takvi povezi su mnogo kvalitetniji i teži za izradu. Primjeri takvih poveza su naši srednjovekovni povezi, pa onda je to povez 18. i 19. veka, pominje se u literaturi takozvani francuski povez. Inače, ta vrsta poveza je svugdje rađena, i u Rusiji, i u Srbiji, i na zapadu. Ukratko da kažemo, uvek se trudiš da stilski prilagodiš povez starosti ili tematici knjige. Sad, povez, tu treba razlikovati, znači, strukturne i gradivne elemente i ornamentiku. Što se tiče tih strukturnih gradivnih elemenata, ovaj povez nije urađen kao što su rađeni srednjovekovni povezi. Ipak je ovo nova knjiga i taj srednjovekovni povez je dosta složeniji i teži za izradu. Novo izdanje stare knjige. Ovo je novo izdanje stare knjige i ovdje smo uradili, dakle, taj novi način povezivanja, taj takozvani korični povez, ali smo ornamentikom htjeli da istaknemo o kojoj tematici se radi, jer smisao ornamentike jeste da se njome, koliko je to moguće, na neki način istakne duh i karakter same knjige. Dakle, ovdje su srednjovekovni ornamenti koji su skinuti sa naših starih srednjovekovnih poveza i onda su, na osnovu urađenih crteža, urađeni pečati, ti ornamenti i tako da sam... Što su urađeni su ponarudžbeni pečati koji su kasnije upotrebljeni? Naravno, ja sam uradio crtež tih pečata na osnovu tih starih knjiga i gotov crtež se onda odnese kod gravera i oni urade odgovarajući pečat, koji se onda može upotrebljavati za knjige koje su te tematike. Ja da kažem baš o čemu se radi, možeš da otvoriš knjigu, ovo je zakonopravilo Svetog Save, prevod Sarajevskog prepisa, koji je izdala, čini mi se, Dabrobosanska eparhija, Dobrunska rijeka 2019. godine. To su izašle su dve knjige. Jedna je prevod zakonopravila na modern srpski jezik i treba reći ovo je kompletan prevod. Pored prevoda Miodraga Petrovića, koje je do 48. ili 49. glave, ovo je kompletan prevod. Originalni povez je običan skaj i on ne traje dugo i ne ostavlja tako dobar utisak kao što je koža. Evo, a tu je i prva knjiga, ove je uradio identično, numerisali se 1 i 2. Ovo je fototipija. Jeste, ovo je faksimil originala Sarajevskog prepisa, da možeš da slikaš kasnije. Da, inače jako značajna knjiga i ja sam to je period dok sam radio ovu knjigu iskoristio pa sam malo i čitao i baš sam bio oduševljen raznim aspektima koji se dotakao Sveti Sava još u to vreme. I ostavlja utisak bezvremenosti. Jeste, to čak i neke
neke teme i neke jeresi kao što je jeres Melhisedekova. Ja sam pokušavao, to me nešto zanimalo i pokušavao sam recimo da nađem u literaturi, nigdje nisam mogao nešto šire. On je čak i to pominjao, pa čak govori o islamu koji također doživljava kao jeres i on objašnjava zbog čega je sve to. Onda se osvrnuo i na katoličku crkvu. To je u glavi 50-51. Da, i zatim mnoge druge teme, tako da je to knjiga koju bi možda svaki Srbin trebao da ima.